mau joget, Dek? Gak mau. Nah, biar gak ngamuk, kasih. Tuh, ambil. Ngambekan sih. Kenapa marah Habibi? Ya deh, pegang. Pegang Bibi lah. Lagi ngambek Habibinya. Wih. Bruh. Sudah semua ampun. Gak blusuk Habibi, woi. Ngapain? Huh? No. Ya, gitu aja. Uh-oh. Oi. Udah sini nah. Dadah ya Dede, yuk Bibi. Dadah yuk. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa apa Dek? Sholat dan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.